buretse gukuramo video wumve kano kantu gashobora kugufasha kubona views, kubona buri kimwe cyose ushaka, gutangira gukirigita amafaranga kuri YouTube. Ese ujya wibaza uburyo wakora video nk'izi ngizi? Hano nkuzaniye AI nshasha iri gukora video zo mu Kinyarwanda mu minota 2 gusa, ikaba igukoreye video nk'iyi ngiyi, video nziza cyane yo mu Kinyarwanda, video iri romantique. Kandi iyi AI ikiza cyayo iri free, iyi AI iri free. Ibaze AI igucreatingira video mu Kinyarwanda, video yamara iminota 10, video washira ku rubuga rwa YouTube. Ubundi ushangaga AI nyinshi zishyuza, ariko iyi AI, ibaze AI yancreatingiye video y'iminota 10, iyo video nkayidownloadinga biri free, nkayipostinga ku rubuga rwanjye rwa YouTube. Nawe ngiye kwereka uburyo ugiye gucreatinga video yawe ukayishyira ku rubuga rwa YouTube. Nawe ugiye gutangira none ahangaha gukirigita udufaranga, ucreating video nk'iyi ngiyi. Wabonye uyu nguyu amarayika yagize ayishize kuri TikTok, utangire uyishyire kuri TikTok, utangire uyishyire kuri YouTube, kuri social media zawe ushaka. Kandi iyo video iba iri free, uba uyifiteho uburenganzira 100%, nta copyright ntaki. Kandi iyo video urayihembegwa. Icyo usabwa no gukurikira iyi video kuva itangiye kugeza irangiye, nibwo urasobanukirwa uburyo ugiye gutangira gucreatinga, gucrea video nk'izi ngizi ziri free. Ikiza iyi AI iguhindura ibintu. Ibaze AI igukorera video iri free iminota 10, video iri free. Imagine icyo kintu. YouTube channel n'ubundi nk'ibisanzwe aracyari Uziye Tech Media. Icyo usabwa cyonyine no gukanda subscribe, ugakanda like, ukanagira n'ikintu tubwira muri comment video yawe, ukanayisharinga inshuti zishaka kuba wenda zishobora kuba zishaka kuba like, zishaka kuba aba content creator binyuze mu gukora video za AI. Guys, iyi video ni part 2, ndakeka part 1 mwarayirebye. N'utarayirebye link ya part 1 arayisanga muri comment ya mbere y'iyi video. Tugiye kukomereza aho twari tugeze. Icyo usabwa rero nkandira subscribe, dukomeze na part 2. Nababwiye ko part 1 hari habayemo ikibazo, ariko ubu part 2 nayo ndayizanye, nimugire ikibazo. Ni kuri Uziye Tech Media nk'ibisanzwe. Kanda subscribe, kanda like, usharing iyi video inshuti zawe zose. Bitewe n'ibyo ushaka. Urabona ngiye hano yankoreye amascript menshi, ngenda mitamo. Urabona hano nayandikiye ngo kanze nkwereka uburyo nayandikiye ndabwira ngo nkore video isekeje ku buryo ndayiha iyi ni video AI ikankorera video nziza, nkorera script ya video isekeje. Urabona yankoreye script, ariko nakomeje yankoreye nyinshi, nakomeje kuyibwira ati nkorera ngufi mu masegonda 30. Urabona yahise nkorera ngufi, ndaza nyikopiye, ndaza ande select test, nyikopiye, ndaza gutya nyikopiye, ndaza nyikopiye gutya. Nimara kuyikopiya nkande hano, garuke muri iyi ni video AI yacu, selectingemo ya bintu maze gukopiya. Nimara kubiselectingamo, ukimara kubiselectingamo uraza ukande hano. Ukimara kuhakanda utegereze ibanze igenerating, urategerezaho akanya gato ibanze igenerating. Wabibonye birahita bitangira kubara get started, biri muri analiza. Ugomba gutegereza. Mu gihe uba ugitegereje ino video guys, urabona ko aho tugeze nawe ibisigaye byose wabasha no kubyikorera. Ukanda subscribe, liking iyi video, ugire n'icyo umbwira muri comment, kuko urabona ko ibintu nakubwiye ari ibyanyabyo. Urategereza guys. Ukigera hano urabona ko mukubwira ngo ese video ni ya TikTok, ni ya YouTube, ni ya WhatsApp.
gahunda duhitemo ko video yacu ari iya YouTube. Tukimara gukanda ko video yacu ari iya YouTube, turaza dukanda hano handitse generate video. Hano rero icyo ukora, hano urabona hari uburyo bwo kwishura. Urabona hano hari uburyo bwo kwishura, ushobora kwishura, gusa twe dushaka gukoresha free. Turaza dukanda hano hagatatu handitse continue free. Tugikanda hano handitse continue free, turahita dukomeza tukande continue. Tugikanda hano continue, video yacu iratangira kwibara. Turategereza, urabona igeze kuri 5. Kimara kurangira gutya, we icyo ukora uraza ugakanda hano handitse download. Ukimara kugera hano handitse download, we icyo ukora uraza ugasetinga tuno tuntu. Urabona ko iyo setinze tuno tuntu barakwishyuza. Iyo iri muri no watermark no one, hano mu ginani ibi byose barakwishyuza. Ahambere uraza ushiramo stock watermark, ushiramo normal, ushiramo mu gihe. Reka nze tubikora nkwereka. Uraza ubisetingemo gutyo. Ukimara kubisetingamo gutya, urabona ko hahise haza uburyo bwa free, kandi ni gutya ubisetinga iyo ugiye kudownloadinga video yawe kugira ngo ukoreshe free. Iyo wihaye gukoresha byinshi, ubwo nyine barakwishyuza. Ukimara kugera kuri page imeze ukunguku, urabona ko download iba yaje. Video yawe uba wemerewe kuyidownloadinga. Ahangaha uba wemerewe kudownloadinga video yawe. Urabona iyi ni iyindi video bari kunyereka nakoreye muri iyi application. Iyi ni iyindi video nakoreye muri iyi application, nayo iri muri file. Iyi application nsanzwe nyikoresha, nkakoreshamo ama videos. Urabona ko video yawe iyo ukimara kuyidownloadinga iza muri file yawe. Urabona ko ibintu nakubwiraga ari ukuri byize. Urabona nk'iyi video, iyi ni AI yankoreye iyi video. Urabona iyi video ifite iminota 2 kandi ni AI yayinkoreye. Ndanayidownloadinga biri free. N'ubu ngubu nshaka nakongera nkayidownloadinga. Urabona ko hano hari ikimenyetso cya download. Guys, ibintu ngiye mbabwira aba ari ukuri, babyizewe 100%. Reka nze noneho mbereke ya video yacu twakorera AI. Ubu twemere kuyishira kuri social media zacu runaka, twemere kuyishira kandi nitubu copyright iri free, tuyifitiye uburenganzira 100%. Reka nze tuyirebere hamwe turebe n'ukuntu yagenze. Gusa ntago araba ari nziza bitewe nuko ari nk'iyo twari turi kwigiraho. Ntago araba ari nziza nkuko ubitekereza. Gusa iyo ugiye kwicara neza ChatGPT ukayiha inyandiko ifatika, nayo igukorera script ya video nziza, wayishira muri AI nayo ikagukorera video nziza cyane. Turaza tukande kuri ya video. Yatekerezaga love asanga oya iki nicyo gituma uba ukeneye ibimenyetso bigaragara. Yatekereje ko ari yego, we yari afite izindi gahunda. Apfukama, indabyo zihinda umushitsi, umutima uri ku mugaragaro. Aramwenyura, hanyuma buhoro buhoro aravuga ati, ndagukunda ariko ntabwo ari muri ubwo buryo. Arahumbya, yongera guhuza ibiringiro bye, hanyuma aseka nabi. Tamakimbirane, takwirengagiza, ubuntu buziguye gusa. Genda wiyemera, ugume uri umunyamico, kandi ureke urukundo rubone warwo. Wabibonye guys ko idukoreye video nziza cyane kandi video ishimishije, video yo mu Kinyarwanda nkuko nabibabwiraga. Ahangaha tugeze rero usobanukiwe AI wakoresha nawe ugatangira ugakigita udufaranga two kuri YouTube cyangwa se kuri TikTok wifashishije AI ikagukorera video nziza nk'iyi ngiyi yo mu Kinyarwanda, bidasabye no kuba wenda weho uzi kwandika iyo video. Usibye kugira insanganyamatsiko yonyine ukayiha ChatGPT ubundi ikagukorera description cyangwa script ya video ukayiha ira AI. Ndakeka ko umuntu wese ugeze kuri uyu munota atihutishije iyi video abisobanukiwe 100%. Guys, rero niba ubisobanukiwe, ikintu usabwa ni kimwe, kuko nanjye banakoze uko nshoboye ngo mvumbura akantu nk'aka ngaka kari free. Nkandira subscribe mbere yuko ugenda, unkandire share, sharinge ku nshuti zawe, unanyandikire muri comment ikintu utekereza kuri ibi nkubwiye. Guys, rero nanga nshorije video z'uyu munsi. YouTube channel aracyari Uziyerteke nk'ibisanzwe, Uziyerteke Media, mutazacikwa na video z'ubutanda. Bakunda cyane.